IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please go ahead. Kumpiyansa si Iliti Adam 𝐀𝐃𝐀𝐀𝐌𝐒 Norte, matuloy-tuloy iti panag-sangket iti turista nupay at iti krisis iti gasolina. Namin motosiklo doon na, dagi tayo may tayo iti Adam sa na-explore iti repilis ka lang kasi may behind bridge, yung dumapay nga falls, iti nakamat na lugar. Iti agdama kita nakasaganan ti Adam sa namang kasangbay ng turista nga gabupay, iti sabsabali nga lugar. Pasyenta nga gabo ko natin local products iti Adams, iti Bewenda, at kumitibod na wine, kinda dumapay, na farm, kat iti strawberry farm, dragon fruit farm, kinda dumapay. Iti agdama at dahil langsang bang turista, no weekend, kaya expect pa rin dang iti reto na holiday season, wano iti holiday vacation, kaya doon dumanan, iti silang at iti Adams, Ilocos Norte. Iti agdamag patog iti Bulo River nga pagpasyaran kin pagbigutan kadagi tayo madagdagaan gabuto mga rugin iti kinabar iti panyang puna iti daytoy nga lawas na iti agdama damit dagi tayo empleyado ti munisipyo nga paglagbukan sakbay nga agturong para iti pagpasyaran iti Adams para palang iti panagadokumento ken mamuan no ni iti kaganda nga agturong ti nakamat nga ili. Iti agdama, di force ti masansan, na pagtutungan do iti turista, gabuta kayo duman kita explore, at kita at kamintas nga lang na view, iti Adams Ilocos Norte, babayan, iti panang bayabay, iti tour guide, iti Adams. Idol Dennis! Idol Dennis! Yes, ano ba iti agkalikagumat nga mapanmat na gumatang kadetoy wine? When I don't know why the team is at the Daywin Idol Lawrence agabot after sawa that the wine testing Wow, wine testing. Kahit mga classic flavor iti wine iti Adams Ilocos Norte Idol Lawrence. Hindi beri mo meten nakit dumasan sa meten. Wala. Di pasaradong iti kabagyam doon nagayam Idol Lawrence. Arat na ganda ng umin dati na sikatan nga pagkatangan ti wine dita. Of course, that ay pardon Idol Lawrence. Ato presyo nito isuyo ko naman Well, dati ko ito yung lumipangpangan, ito yung adultan ito istak ng mga wine, ito istak na. Nung amin habang bumaybayag, ito wine kit, hindi mas, Idol Lawrence. Wala. Hindi na ba, fermentation na, ng imas tira man dati adult. Kasi ito ayan, nung bumaybayag di ayan, ti asawa ko ito, imas lang ng Idol Lawrence. Apo talaga mo tayo. Ni Idol Glenn, ito sa lunsod na, daka nung apple dita. Ay, strawberry, si Idol Lawrence, kasi pag yung video, kaya talaga nga makapatilmon, Nagdadakol. Kaya ito nagpindas ni strawberry, then sinoron ito man si dragon fruit, ken dati rambutan. So ito dagiti pagtuktata na prutas, iti Adams. Dati may talang sunas, kaya manademante pa nagbunga at nakasamsamit silang sunas si Adams. Wow! Maramanam to. Okay, maraming salamat, Idol Dennis Gabriel Alipio. Salamat ko lang iti Summer Capital of Ilocos Norte, Idol Dennis Alipio, Batak, ISM.